Singapore nga khot ingi kan Singapore to ni yang lang mo ngi yang lang shani shakmat. Let us all rise up, let us stand, dear brothers and sisters, and let us come forward as a mark of support to the voice of the People Party. So apa yang wan shakmat aling yang wan lang shani shakmat bat kini bat candidate jongi ba boni rengkat begini kinongelam kiba donak kan Singapore. May I request you with yes, would you please come forward, dear brothers and sisters, and let us come forward and take a decision that from now on we are going to support the voice of the People Party. We will use this precious vote of ours, which is so precious, and no money can buy one vote of yours. No money can buy. Kama spa lak hajar krur kabalapan ken kabalapan bodor yaga bor but yaga dor juga si vote jongpi wat punen yaga nika vote ke jongpi pandon kam yaka bakan long ka vote ka kodor naga bentak lomai jong kini ki kon kir badit ke jongi nam taka lomai kala shisgi jong ki kon ki ki jongpi jonga yaga nika por ninyo yaga ban porta jam yaga sharp jong prak. Now you have to say something. Thank you so much, sir, for giving me this special time for me. The Texas samay ko na manila ko man nakita ko pa ni MP ko matila. Pegang dalo nga little bit I'll speak in Garo and I'll conclude my speech because time is very limited. Kana nga di bangin dong acham di ba kana skin mo ba kana kata samay dong jaha mana samarang bangumul kita yang ha nagina semangin dia semani ba ko takot biap po. Bili akan namun tak bersih sapori jamano setiap hut kemana ni jamano tak alo ya ketal party ketal vision nakpa ansing tak alo voice of People Party ni reme kangan ikut thale akan ngahar pengen alo specially ya kensai songnya mengenang sarang ni maparak tak alo dengan ketal party nge ketal MP nge sekarang kepa ya dia penari bacengan ini nak semang tak patok nak ungjoma ai rakyat tak patok na anake getar vision ko ke tawa chuna 아직 전에 메가레 스텝 만치가 추모노 가로 커시 전지에 마음만 친구 등탕을 가니 그리 가로 커시 전지에 앞선 망그러면서 아직이 메가레 스텝 그만 하 Kalau ia MDC election na mukha ya election na ribanganyo, angni kasar pegang, kalau garo kasi jantia, ya la cumamang division dongja, absen deke dalo, asli kasar kepa MPJ ko nakalacem, yang nak kepa chong kepa na, kasar be dalo asli MP ni bah, nak kepa MP ko, kalau isti biar orang Cina yange, agar ni ko, agar nang kenga. At the same time, I requested our beloved MP to be give a speech in the interior places like Garo interior places and some other defined places so that our Garo people will be really joy to be continue and to be merged with the BBB party. Garo ma dalon takba getal party onge remek khamanio anda kaba encouragement ko anda kaba didiani ko getsmore dalo BBB party baksari nagta elo Garo khasi janchi among division dongja nasbanguya 3 years back, Garo is not getting the salary in the district council because of what? Because of the corruption only. Mamang point dongsa, corruption asal setalo 3 years salary kemanjanga. Repayang dalo Garo kasi ya jini district council lang sojak gemba talo ko restore kana, revive kana, transform kana, BBB vision nga, namat pala. आरो थांचापला आरो दंथावतना या विजन को दावराय या बीबीपी पार्टी रेमका हा और ये बनागा आगन जो अंगले आगन निको खंडे के आगन बच्चों का गया मायना आथे बरे तो भगम लुगा आपसान आचनी अनरबल एमपी आरो मालाम खना को मीटिंग खाना मंजगी चुमो बा सलाम थागेन ग्रोंगेन वनी के बंदा आरो आंगा अंगली आगन स्कनी बकी नो acham निबा आंगा आगन जो पेरang
MLA election, if God's willing, in the MLA election will come here again. Parapat kublesiban plafon matela. Tegani kapor, inyo yagaban pertajam yagashap kajungupra. We will raise up our hands and shout. How pra magnya pertajam yagashap kajungupra. Lengkap bat kini kinoyalam kijongi syagani kadong Thain kajongpi. Laisin laiwat inyo perta yagashap kajungupra. Kong kadak bangi ong. Banangnya sakmat. Longkat balong jagat baja. Nita opra. Bonpe yostak. Bonpe yakinu yakajing bamsap. Yakajing bamhok. Haga sinchar kadar. Pra. Right now, we will all in one accord, one voice, raising up our hands to say, How pra, mom. How pra! How pra! How pra! How pra! How pra! How pra! Sashi siento, niñera agikti kijongi, mom. How pra! How pra! How pra! How pra! How pra! How pra! Kure shibun, obrain karku, kanmao jingi kijingdwai. Thank you so much, dear brothers and sisters. Remember us in your prayer so that we will be able to serve our people, to serve you as a master according to the will of God, according to God's principle. And that is what we need in our state. Thank you so much. God bless. Oben Karkhui Pibaro.